ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯖꯕꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯥꯏꯌꯣꯟꯁꯤ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯀꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤक ꯄꯣꯂꯤटिकल सिचुएशन मैम खनदना तौई कल्चरल प्रोग्राम्स क्या तौजे चाही खुदी नासिंग पुननबगी हंडक करीब खुदों चादब खरदगी हंडकी 2024 की आमियाई प्रेसिडेंट डे से अखोई तौद्रे अदो मथंग अखोई तौरगनी अदगी अनिसुबदना असमदा अखोना फुंफुंग सारिबा अखोगी असम एकॉर्ड असमदा मिटोप तांथोनबगी तौबा आंदोलन में तौखी 1979 दगी 1985 फाउबा अदुगा आंदोलन सिदा मिहा मिपुल मिसी मिना मयाम थोखरे ममै थंगदा अदगी भारत सरकार ना हारिबा आंदोलन तौरिबा आसु ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन अदगी ऑल असम गण संग्राम परिषद का पूर्ण फमिनदुना वारसिन म पुरकी हारि पोतुदा बखोइना अहोगी चुक्ति म तौनकी हारिबा चुक्ति सिनी असम एकॉर्ड हाइसे अदो हारिबा चुक्ति सिदा अखोगी मिटोप सिंह असमदगी थादोखिबा अदगी असमदा लेरिबा असमिस पीपल मैम से मखोगी मरम हिरम खुदिमक्ता हाइबदी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल अदगी मोगी कल्चरल हेरिटेज मोगी ngसाइगी अदगी एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन प्यू हाइदना हाइबो क्लोज 6 हाइबसदे यावरी अदो हाइबो सिंगसे इंप्लीमेंट तौरनी हाइरे इंप्लीमेंट तौनबो होनरकुसता प्रॉब्लम mo oire kayong haidduda assamese people laina yauri assamese sai se kanano haibse assam saite sawana se define to ngamna lakhi adu clause 6 se implement to pa to taragadi assamese people se define to sange sida ministry of home affairs na koina committee em tharaga masi define to no hone develop sama committee na committee em seme define to mo tumna makhone smile le ke ham da 1951 mamang da lakwa assam da lakwa indian gi citizen punamak adu assamese ne adu maduda ayet pa mayam la mayam ama ayet pa adagi yaning da phong tere adu housing mo hainarisina 1971 gi kano gi mamang da lakwa gi assamese citizen ni hai housing su some problem khara leiri adu ngasagi assamese people lai se kana kana no hai bisidi ngasagi people sama kano sina committee sina mona ko hana akhoi da harik tri gi di gyan ta treba adu atai atai mayam gyan ta draga su अखोई मैती जाति 1951 ममांग लेरमबा निजिंग थोक्ट्रिब मतमदगिना बोराक बिली लेराबा बोराक बिली से मतमद मणिपुर की पार्ट अमसु ओइरमबनिना अखोइदी मसागी आसामगी मनुंग लेबा असम एकॉर्ड जावबा असमिस पीपल लाइना मनि डिफाइन द स्मा कमिटी ने डिफाइन तौरिबा असमिस पीपल तो अखोइ उइरि बहुजिसि अदुदि बोराक बिली दा मोइना इंप्लीमेंट तौबा ब्रह्मपुत्र वैली गते इंप्लीमेंट तौनेना नक्चि मिनिस्टर लाउथोखरे बोराक बिली सिदि इंप्लीमेंट तौबि पोसे खनरा तौनि हाइबे लेरे अदुदि अखोइसे बोराक बिली लेबे खोइसे अखोइसु असमिस पीपल लाइना इसाना जाजरबनिना अखोइसे इंप्लीमेंट तौबिरो हाइबेगी अखोइना वकतसे थारगनी अदगी मफमदा अखोइना कनो सिंग खर तौरे awareness campaign khar tawre borak valley da leiriba te te chinaw mayang su pullaga ato to ba group mayang su pulla meeting kya tawre amyana aduna hari posak si soi khoi thajai assam government na assam gi borak valley da leiriba maitai sing si su ngai cross 6 implement ro su so soi dana khoi bu yahun bigani haibse khoi gi sau thambirakani haibse khoi thajaba lei aduga iroina na 1964 da ligat ki ba amyana khoi lisang sina Manipuri Assam da leiriba Manipuri ji nangta Manipuri Autonomous Council ta nu lai se masi su khoi khoi sungna blete asi su su sradana Assam government pirakani habi thajab leiri aduga madugi makha ta ba to hum to ke ke su khoi ji chathana ba tawre ado aikoina jamna laibak thibana kaino hai taragati aina masi akhoi ichinau sing mayam che yudi natte adubu aikoi khangina ba aikoi chin pali dna ang tum ngang ya te ba organization to tar chi som pu ta de momang da aikoi gi Sadri Sangsana Mana, especially all Assam Manipuri Students Union, Honorable Chief Minister Nala, Motanda, Manipuri, Assamese Manipuri, Highway the Munda, so we home Toki. I did Honorable Chief Minister, Honorable Chief Minister, Nontomun Birenbu, of him Chetin and about the Mabu, Homra Hang the Mimoina, Matamda Maral, Sihido, Nasidi, Hariba, Amsu,
all Assam Manipuri Students Union do moi masa mana chatna ngasai close 6 to Assamese people lo koi su Assamese people ni aduga koi su kono to bi waina haijaru re ba even asuga una adu di koi asigumba hypercritic mentality se koi lai bi yade koi na wa ma mo do jam section nganga da honorable chief minister matam do haiti ma hari project ni u de gi mangjo non u de gi honorable chief minister ba sang tanar ga hai gi ne adu koi se sagi just by definition ni Assamese ngang hai ban te koi koi to wi hai na te ba Assamese people की definition में तुमने कोई Assamese से ना हर कोई बा कोई कैसे मधु हायर का कोई culture मांग की मते मांग की मते बा आई मसी मधी आई कोई की all Assam Manipuri Students Union की सिनाव सिंह मोगी advisor सिंह ता असी मतंग दी honorable chief minister of Manipur लाले हाइजा निंगे आई मसी से कनो ना ते केंग ना कोई आई सामसु आई ना ngang की वो खोट वो करी मले युता राग दी ना तर कई मामू मुड़ा any topic ता करी गुम्बा सोई वाले रग दी हाइबी रो आई तसिंग लाल रग दी ना तर कई मामू सोई रग दी आई के सोई हाइजा की aduwa aran mo kup no hono ga adunga ko mi cham no ko chin thijin ba cham du ko mai gi moi du kan na sak mai jang kan na ho mi lising no chin thijin ba du ga di achu mai da ko putu ko yaroi asim gai asam da le riba organization kuno mak da le riba jinau sing adagi no sing da akoi masen gi ngang ki pena da ngang ning ba da ngang ba khoi sing ba to gum si adwa kari ma khoi masen gi pena da ba le tar ma tum ham chana ngang asi ham chana kan to asi asim haijar ke aduga ahum su point da na अखोना ऑल असम मणिपुरी यूथ एसोसिएशन ना अखोई अनौबा कनो मा अखोई हनक से स्पोर्ट्स एक्स्ट्रावेगेंजा मा अखोई नुमित मरीनी चुपना पांगथोकदबा स्पोर्ट्स फेस्टिवल मा हनक फेब्रुवारी की तांग 33 तुक 33 पंदे होरगे 2025 की हाइना लेपे मरमदि केना दो जिले रिबना हारोल सिंह की वखलोन अमा मस मयाम से अखोना मागे में तावले कितन सीरियस लाइन प्रोग्राम बा अथई हक्सांग फाननबा प्लस अतै ते अखोगी नुसी चानना अखोगी यूनाइटेड इन हिंगमगी मचांग हो पोगनबा दुम प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म सिना नारोल सिंह फाइगी फजबा फाइदगी ना अफब प्लेटफॉर्म ने लवे अदुगा इरोइना ना मैतेगी कल्चर दा अतिक इंपोर्टेंट होइबा अतिक मफम चावना लौइबा मैते वेल अलोंग थांगता असि मतंग सिदा अखोना चै नबा मयाम थोरपा हाइबदी थांगतागी अखोगी अखोना इकाई खुमनजरिबा अखोगी वर्ल्ड थांगता फेडरेशन की प्रेसिडेंट अखोई औजाइमो प्रेमकुमार बु थांगतागी मपानी अखो फादर ने हाइजलपा अदुगा अदगी अतोप खरदना हुजिक खेलो इंडिया दा लेरिबा सानरिबा थांगता से थांगता नि दि हारा थांगतागी असेंग सेलेन फीचर्स मसक मोंगदो हेक ओइदबा अदुंबा जे नबा मयाम लेरे अदुना अखोइना खंजरिसिना मसागी 4 day sports festival सिंग मनुंदा मणिपुर अमदि असम दा अमदि अतेति मबान दा लेरिबा मैतेगी अखोइना सखंबा ओजा थांगतागी स्पेशलिस्ट पुनम पौजरगा डिबेट डिस्कशन तौरगा हाइ पोसक्सिदा थांगतागी हवरफुम कइनो थांगतागी बा सेलेन फीचर्स सिंग हाइबदि सिग्नेचर मॉब सिंग करि करियो मालेम दा तेति हमदसु थांगजि पाइनरी मोय मोयगी जुबाइ मागी थांगी फॉर्म मयाम लेनरी अदा मखोगा खोगा खेनरी से कइनो अखोगी से मोयना हाइजर पजारोय दो बाखोय सिगे मोय करामता माना दु पोटे के जावी हाइबला सिंग पोसिंग नैननबा अदुंबा खोय थांगतागी सेमिनार अमसु सिंजरी हाइबा थांगतागी सेमिनार सिंगसिदा हारि हारिबा ओजा सिंग पुनमक इवेन अखोय ओजा प्रेमकुमार मसामक से अखोय बाटोन तौजगनी अतेते ओजा सिंग पुनमसु अखोय इचिना मुन्ना खमिनरगा अमन अमगी अखोय कलग जिंग थिनबनी नत्रगा अखोय कनोने खन्नतबा तामना प्योर एकेडमिक डिबेट अम डिस्कशन तौरगा हारि पोसक अचुमम ले थोकमिनासी अदुगा हुजि खेलो इंडिया दा जाव थांगता से अखोय मुथत के हाइबनती हाइबदी खेलो इंडिया दा जाव थांगता से मसाना से थांगता निदि हाइरगा थांगसु यावदबा तासु यावदबा अदुगा पाइरे पोसिसु खुनदी चैबी हाइनरी अदो मखोय ओजा खरनमसि फुना चैये मु हाइरे अदो चैबी ग फुना चैगा पाइरे अदगी खोंग दो खोंग कराटे ताइक्वांडो स्टाइल कौनरे अदो अगी ओजा अखोय अहनमना हाइरमी हे बु असिदि थांगता कमाय ओइदुइनो थांग आइबसि खोंग आजे खोंगना फना थु तारासु थांग मरक खोंग सिनि मजाब नतिने बु असि अंदंग इगोन अखोयना मन तौरमसि चुनथोंना तौसिने नत्रगदि हेंग तुंगदा मैति चकोलबा कल्चर दा हाई जिदो बजाम सिविलाइज्ड गु नेशनल मो गरम मैति गी नसि कल्चर से मसि मतरम दा थांगता हारगा मोय कनोना कोतोकदाक थाना बि फोंपांग गाव बि थांगता ने लेहरगदि अखोयगी थांगता गी मरुम दा लेरिबा वांग थाके अखोयगी फिलोसफी वांग मैम लोय मांग तारे अदुबो जेगना गनु कनागसु पुनमकु सिनावनि पुनमकु कनोनि खल्लगा अखोय अंग तासल लगा हारि पोत डिबेट डिस्कशन तो मयाम ना तंग लेथु
mi hona lefan gum sini ari pasak to ado thang ta bu khona karbar ne sin bi ganu thang ta bu khona khoi gi khoi masen gi nuksina da gi khallaga aina tawning ba ining to ba khusira si to bi ganu hai bne ba khona hai se ari pasak to da seminar da mayam se kumina sini ba ko aduga ato pasak amna ngasagi leiriba pasak se khoi kana gi su mi sang nati natraga kana gi against nati khoi di CSO ni CSO gi duties da khoi constitution da amai constitution da khoi culture nga pa hena jawi duna culture swir ka da poram utara gati hari posak to khoi madu da khoi wangang mai khoi jam darkar oi tumin lei bidagi ni khoi sangsar su ei mayam se aduna khoi matam chana nga hu ba hari posak da kana gumna in da ko tab lei raga su madu personal logi rakano aduga mahom chana nga sagi seminar sida kana tawre adu atop posak muna hari posak se tawro do aina Facebook da pero khaga da phonge hari posak sing matang la jam academic oi ba pokai adu da pena da ba sina ukran se sum hai madu noi personal logi gano aduga thangta na kenogi Assam thangta association ai nang sai world thangta federation se registered kana to ba affiliate to ba body yemna hayeng tang kunda aingonda akogi Lakhipur gi thongnang papak sida adugi matana khanna bagi laksi bhakta minasi kan tawre adugi Binoy Kumar Haimar magi president mingse adudi aina haina madui posak ti kitang legam sata de aduga organizational ethics ta kai healthy khoi gi do sports body oina lebiu khoi di CSO ni aina khoi gi against sunati am sunati hai posak academic topic on discussion to si haibani ado khoi na wari sa se re phone to biro mo to biro ade plus hai matam ding ai biu mo hom thina khoi gyan ta an wari sa discussion to mina si aduga sports body amna akhoi civil society organize nama society ki na leibu kono homda to buya de no sports board ni sports ne gyan ta la view conflict to bi gano aduga adu project to singora na khoi pot khoi thingi ha banati ai project to adu da mayon da chumthok si ha bani khoi chumthok ina si ai su authority and organization me amna to ga adu gi plus ng sagi thangai bo experts me amna pul to go da ni aduga na khoi su ha project ki organize na khoi thangta gi social le mjai do na khoi thangta gi authority na ti ai singwa ha jani ado aduna asi haijaraga akoi ngasigi press meet se akoi matang sta aigi oina detention jarage ojana wahi khara bhaja wahi khara topic khara thambi matung daina ojana haihu da wahi khara ai personal wahi khara aina thamjage ko miyam da akoina nahan dagi akoigi Assam tukti da cross six da hai wahi singdo do inagiba agreement singdo matam cha akoigi Assam da leba mite siga adugi cross six da hai bi wafum da tobi da ta ri akoi mathang step akoi lobjarakani leiriba Barak Valley da leba mite mayam na akoi mathang step lobjarakani mathang da mu akoi na matam sana da gi autonomous council tanjarak base masi Assam government na kaigumba pi da ta di Assam da leiriba mite mayam na akoi gi mathang gi step akoi gi Manipur da tinjanji hai pa gi wafam kya tamak pasu jai adagi Barak Valley da leba mite mayam sina mathang da mu akoi gi organization gi oi ba step ti lobjadri aisa gi personal ba wafam ni se akoi gi mathang da mu organization mayam phamaga mite mayam pullaga akoi gi masang step se lobjarak pa jai hai ba wafam kha thamjani ina